Урматтуу туугандар, бул жерде бир күүнүн сыры бар деген чында. Коңур сүйлөп, сырын ачык айтканы, ак карагай өз жүрөгү капкагы, сому өрүк кылыч эги болсо да, кыргызымдын сыймыктанган аспабы. Күү шерткенде коңур үнү байкалат. Топ жыйынга күүнүн сырын айтылат. Күүлер улуу, күүлер мұңду деп шертип, кылым санап айтып келди калың эл. Карасаңар жөп жөнөкөй бул аспап. Чертиш кыйын, кайрыктарын ырастап. Нот аркылуу так чертүүгө үйрөтсөк, жеткинчектер өсүп келет, жылаттап деп чиймелеп койдум эле. Азыр мен сиздерге улуудан кичүүгө, атадан балага, устаттан шакиртке деген күү бар. Карамолдак сакал бир эле жерден жылбай насыйкат деп чертет. Өтө улуу, өтө мұңдуу, өтө ушунчалык жагымдуу кылып черткен жагы бар. Насыйкат деп чертет. Ал эми жумурай журтта илгертен айтылып келген насыят, осуят деп. Бул деген насыят күү. Насыят күү эми Ниязалыга таандык. Бул киши күү тандаган эмес. Мен баланча күү, тикинче күүдү ойлонгон эмес. Бул киши кандай күү болсо дагы черте билген. Элге жакканы аны айтып, ушунчалык. Анан ошонун тереңдигин, узактыгын, элге жагымдуулугун айтып чертип, элди таң калтырган жактары бар. Анын өнөрү ошондой экен, баягы бүт денесин кыймылдатып, тебетейин мурдуна чейин түшүрүп, кайра чыгарып, оң жагына түшүрүп, кайра сол жагына ушундай кылып, анан бир отурган жеринде отурбай, бир черткен жерден үйдү чайланып, ушундай кылып чертип, жөргөлөк деген атка конуп, ошентип жүргөн киши экен. Мына азыр ошо улуулардын дагы улуусу, анан ошолордун устаты, анан күү чертүү боюнча ошо мен Ниязалыга жазган сөзүн айтып коеюн. Тарыхын айтып кайрыктын, талантка таасир жайылттың, гүл каралаш күү чертип, кубатасы атыктың, токомо берип чоң шыкты, топту шакирти эл чыкты дейт. Мына Ниязалы токтогул, токтог эле, Карамолдо, Карамолдо, Ыбырай, Атай булар Кыргыздын 5 жылдызы. Мына андан кийин Болшекелер, мына Шекербек, Эрки Сары, Асылбек, Атай, ушуга окшогон улуу адамдар мына биринен угуп, бирин чертип, ошентип күүнүн улуулугун, Кыргыздын улуулугун, сулуулугун, анан Кыргыздын түбөлүктүү калк экендигин, комуздун ичинде кандай бир сырлар жаткандыгын чечмелеп дагы, чертип дагы, айтып дагы черткен улуу залкарларыбызга биз таазим кылабыз. Азыр мен ошо Ниязалы аганын насыят деген күүсүн чертпейин.
Çarçagan joksuzbu? Charchaganim joq. Men azima güvüm taqta olayınçı. Ol silteyim hazır tiyaktan. Emi men aşa birinci güvümü aytıp berip çetip koyayım. Bübüsara Beşen Alivanın sahnadan görüp kaldım. Çolpon bele bile atkan yerinde. Şunda zalda 3. katarda oturdum beken, 4-3'ünde oturgam. Emi mınday karasam sıykırda özünçe bir kuğulup durgan nersede. Bir Kırgızsın kızı sahnaga çıktı. Biydi başladı, müzik başladığına. Kara otursam bir okumuş kıymıldar menen Çolpon baletinin şu tarihın, historiyasın, başkalarının barın şu özünün kıymılı menen müzikayı karıştırıp ayavay sonuna atkardı da. Şu resimde kalıptır. Keyin anan bir oşonu ötüp kettiği de kalın bir kança yılda. Ayavay giydim de, şunday bir jakşı adamlar, hem için tez janagınday kaytış bolat. Ol emine degen. Onan bir gün oşo tünde oktabatsam tüşüme girip kaldı. Oşo jayloo var bizde. Jaylooda bir tapa çoğun jol var. Şu jol menen bir kız biylep kelip atat. Anan Can Alavanın jarının üstüne gelip oşo biylege boyunca oşo görünbey kaldı da. Anan emi ekinci ay senesi men daima güç çerterdi oşo. Bübüsara kız sahnada biylep atat. El kol çap kayra çıkar aldısı çıkpay kaldı. Görse arman eken. Oşol kişinin aşal küzgünün betinde biylegen özünü salmağın götürüp biylegen biyinin kıymıl hareketin şu söömeydin jardamıyla komuzun taktasını betinde görset alab eken degen maksatta anan küçerdip jatkan eken tüşümde. Anan bala eylap kalıp oygonup kettim. Şunu menen bir-iki gayrık boyunca kalıp kaldı. Oşol gayrıgın çertip kaldım ele. Hazır oşo gayrıgın çertip berip koyayım sizlerge. Bübüsara kız, biyçi kız, bütkül Kırgız süyçüyüz, tüzdüğlerden tüzdüğüsü, sakınanın güzgüsü. Dep 4 sap жазıp, notasını жазıp anan jönötküm. Oşonda birinci jolu gelip altın fonda ötüp kalıptır. Anan al kişinin portreti gerek bolup kalganda anan da 2 sap koşup koydum. Ay çıravlu arı kız, atpay jurtka darı kız. Sıylaçımız can dilden, yaşımızda karımız dep koşup koydum. Oşan 6 sap olup kaldı, portretini çıkarıp жазıp koydum.